Kajak kanu klub Sava 8. put bio je domaćin međunarodnog takmičenja u kajaku i kanu na mirnim vodama Memorijal Srđan Bakić. Na regati je ove godine učestvovalo 13 ekipa iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa oko 230 takmičara. Članovi škole kajaka, juniori, kadeti i seniori vozili su 36 utrka na takmičarskoj stazi od 500 metara. Najuspješniji su bili domaćini ekipa kajak kanu kluba Sava iz Gradiške. Dio pobjedničke ekipe bili su Jelena Karan i Lazar Lovrenović, koji svakodnevno treniraju kako bi postigli što bolje rezultate. Meni je ovo 4. sezona kako veslam za ovaj klub. Nije mi prvo takmičenje, naravno, išli smo na mnogo takmičenja i ja i moje drugarice, drugari iz ovog kluba. Pa ja sam ovaj sport počela trenirati zato što je stvarno lijep, kao prvo društvo je stvarno ekstra, trener, znači sve, a i što se tiče sporta, uključuje se jedan dio tijela, nije samo ruke, noge, šta ja znam, u nekim drugim sportima, tako da je stvarno super što se tiče svega. Ja treniram negdje od početka ovoga osnivanja kajak kanu klub Sava Gradiška kluba. Bilo dosta medalja, bili smo na primjer na državnom sam ja bio drugi u K2, bili smo u državi prvi, mnogo drugih medalja. Kod nas je trener toliko dobar da mi možemo lako osvojiti medalje. Koliko dugo se trenira, koliko se pripremate, ili to napor? Jeste malo napor, ali ulazi u korist da osvajamo dosta medalja. Prvi smo u državi 2017. Nadamo se da će biti to i ove godine. Drugo i treće mjesto u ukupnom poretku pripalo je kajak kanu klubovima iz Slavonskog Broda, Olimpiku i Marsoniji. Ove ekipe često učestvuju na međunarodnom takmičenju u Gradišci i ostvaruju zapažene rezultate. Kada smo bili prije 3 godine, bilo je stvarno jako dobro i za mene osobno uspješno. Nastupio sam tada u 6 utrka i u svih 6 sam uspio pobijediti, što mi jako dugo nije pošlo za rukom, jer sam inače bivši hrvatski reprezentativac u kajaku, bivši kandidat za olimpijske igre, to jest za London 2012. godine. Tako da iza mene recimo jedna lijepa karijera, ali evo sada ako imam 31 godinu još uvijek se natječem, još uvijek svakodnevno treniram i uz to sam i trener u klubu. Imam jako puno mladih i djece, od kojih je već 6 u reprezentaciji Hrvatske i dosta dobro radimo. Uz veliki trud i rad dobre rezultate ostvaruju i kajakaši iz drugih gradova koji su i ove godine svoje umijeće pokazali na rijeci Savi u Gradišci. Ovdje u Gradišci sam sigurno, evo kako je 8. takmičenje, nisam bio na 2 regate, znači na 6 regata sam prisustvovao ovdje i uvijek sam dobro dočekan, naš klub, naši takmičari, primljeni smo dobro se osjećamo. Tako, zadovoljstvo mi je doći uvijek, kao što je i njima zadovoljstvo doći tamo u Zvornik. Koliko je kod vas ovaj sport razvijen, koliko imate članova, jeste li zadovoljni sa zainteresovanjem? Pa da vam kažem, kod nas je razvijen ovaj sport u Zvorniku. Mi smo bili vice šampioni Bosne i Hercegovine jedno 5 godina. Naš klub postoji 21 godinu. Upravo ove godine smo proslavili 21 godinu kod nas na rijeci Vrlici gdje je i vaš Mo bio. Zapažene uspjehe smo imali negdje 2003. i 2004. gdje su naše 4 djevojke nastupale za reprezentaciju Hrvatske u Brandenburgu 2 puta, jedan put u Italiji Megacu, Parmi i tako dalje. I ujedno smo te 2 godine bili 3. kao klub u Hrvatskoj. Ovo takmičenje je zvanično otvorio zamjenik načelnika opštine Gradiška Ognjen Žmirić. On je pohvalio ovu manifestaciju i sport koji oživljava rijeku Savu, što svakako treba da bude cilj svih nas. Mislim da nismo Savu dovoljno iskoristili, njezin potencijal je puno veći i to je zadatak nas da svake godine pokušamo osmišljavati sve više događaja koji bi dali život rijeci Savi. A što se tiče samog kajak kluba Sava Gradiška, moram reći da je to klub koji je prošle godine ostvario izuzetne rezultate. Nakon 13 godina takmičenja u Bosni i Hercegovini, gdje je 13 godina zaredom kajak klub iz Brčkog držao prvo mjesto i uvijek bio prvi, prošle godine naši kajakaši iz Gradiške su uspjeli da zauzmu prvo mjesto i postavimo državni prvaci. Naravno što smo mi u Gradišci prepoznali, prošle godine smo im dodijelili nagradu da su proglašeni za najuspješniji klub na području opštine Gradiška. I svakako podrška opštine Gradiška ovom klubu nikad nije izostajala i bit će svake godine sve veća.
Organizatori i domaćini takmičenja kažu da su zadovoljni ovogodišnjom cjelodnevnom manifestacijom koja je okupila brojne mlade sportiste. Ovo takmičenje je na obraz našeg kluba, opštine i cijele naše lokalne zajednice. Znači mi nastavimo da to organizujemo na nivou da svi odu sretni i zadovoljni iz Gradiške sa lijepim uspomenama. A inače, ovo su takmičenja koja su regatnog karaktera, znači klubovi samo inicijativno organizuju to posebno, a posebna priča je državno prvenstvo. Znači, to su sve kao neke pripreme za državno prvenstvo, kada je kulminacija svega, znači rezultat rada. Naši takmičari radi čitavu godinu, cijele godine, znači, trenira se stalno, imamo teretanu, ima atletika, imaju razne pripreme na vodi kad dozvoljava rijeka i tako dalje, znači cijelu godinu su aktivni i treniraju. Kajak kanu klub Sava ove godine u avgustu nastojaće da odbrani titulu državnog prvaka Bosne i Hercegovine. Inače, klub postoji 9 godina i ima oko 170 članova.